Aitugire kushikira umushicweke iki tushangira ababufunjo nibesharinjira obuseri kandi na tura rubajorundi tura aba batumanyise ngu ebyemishuburo amashomero hamwe n'ebyamagara byona bishobere ahabwa rutindoro Jirahereza kufera hasi bamwihiro bamuzika abantu bari kugwisha numwenda kujana mushawo muzika n'abamwenda bwaki okuza higurika iryigwara ritwinde ati mwezira abacara babarasa kuzara barabenkaye ekinde kiri kushasha abaturaba no kugira ngo nabo baturane befaho barukwekorera intindo zabo konkatine omwebembezi orabakwatireho orutindo tuguye kwatireme mirundi ebiri mweho twahishira muheru twaremwa gwayishanjurire kimwe ndagira mu rukurureba niwe munyamaro rukurureba ati tucabasa umwanya ni muhango so government yayiguru batwishuca katwera go mururu tusenka abantu batari mu Uganda kandi tujya abanya-Uganda. Richard Ndianabo chairman wegombora yachura atumanyise ngo gwe yakagukora ogo kumanyisa bucuru kwataho barwati kusoboka batunga resolution ya council kugamba nti tuhandikire district basoborora bulemezo utwini Mgomborozi akahandika na copy ya bara ya gimpa ya submittingire mu rukurato rwa TMM top management meeting tugerizeho na no kugambaho n'abakwatwaho twaremwa konkandya nabo abire yatumanyise ngo district kamujyango te innocent zo gukora urutindoro ngo biteka cayo omuyunura tagisa abamemba bita ba parliament following ukuba issue ya Kiam Center kurati at least babinga percentage basobora kurati sarwe cyakorwa n'abantu basobora kubiherezo ogwashabira abatura okugira okugumisereza weekend kusabira abantu baitu twongere kugumisereza baitu mumanya nti mugumisiriza abembezi bane nabo tubekalire kunka tuliyo nitutekaho uburyo okurubata okungera kwijukiza kurora nti batutekerezaho ikisaro cyako entindo kucweka engunto mbene byo bicereze yo kuremesa imishuburo muri district ya Chenjojo gasha kwa Daniel Bingana.